Tek onda kada shvatimo da država Bosna i Hercegovina je naša kuća, ne samo domovina, da je to naša kuća koja ako prokisne krov, nemoj bježati u drugu kuću, nego popni se na krov i zamijeni crijep. Tek onda kada ti bude hladno, naloži vatru. I borimo se, jer ovo je emanet koji nam je ostavljen. Allah dželle šanuhu i ljudi koji su bili u ratu svjedoče tome da se čuda događala. Nisu se čuda događala kako bi mi danas nakon 20 i nešto godina rekli Allah imanet Bosnu. Odoh ja majko, Bosnu brani ti. Nego da ostanemo ovdje. Da gledamo za bolje sutra. Nemojmo samo razmišljati individualno za sebe. Ja ću se sad ispaliti, meni će biti dobro. Imam, hvala Allahu, gore dobru platu i onda na Facebooku status. Eto vam sada zlatne kašike, a? Ja, Boga mi... I onda ugasi Facebook i kaže on svom kolegi u sobi, da ovi znaju kako mi ovdje arbajtujemo. Ne bi niko došao. Jel vi mislite gore da je lako? Nigdje se ne živi ko u Bosni. 500 maraka plata, 800 se troši, kaže, gdje ono 300? Niko nas ne konta. Kaže, hajte mi, recite, gdje je ono 300? Meni su govorili, dođu ljudi od ozgo sa zapada, kaže, molim te, Almire, objasnjam ono 300 maraka odakle vam. Jer 500 plata, 800 se troši. I kaže, hajde to sve, kaže, hajde, znam ja taj Beriće što vi spominjete, to uvjeri, sad ću vam reći da je to istina, taj Beriće. Ali kaže, kako možete roštirati svake sedmice? Kaže, mi gore ubismo se, da samo preko ljeta 2-3 puta opalimo roštiri, to je to. Neminovnost opstanka i ostanka na ovim prostorima. Hoće brat musliman i sestra muslimanka da idu van da zarade. Imaj već u programu u cilj da se vratiš. Ti ići zaradi. Hoćeš van da se školiš, idi se školuj. Donesi kapital i ostani ovdje. Dobro, imam jedno pitanje. Bujrum, ja već živim tamo negdje vani gdje je bolje 20 godina i ne mogu da se vrati. Dobro, ostvari kapital ovdje. Ja znam naše Bošnjake vrijedne, koji već žive po 20 godina i više na zapadu, koji imaju firme u Bosni i Hercegovini. I vode i od tamo. Tamo imaju isto svoje biznise, imaju svoje stvari, ali ovdje zaposlili 10-15 Bošnjaka sa familijama i obdržavaju afere. Skidam ti kapu. Ali nemojmo otići vani i zaboraviti odakle smo. I samo donijeti kapital kad dođemo na fraj ono mjesec dana tokom ljeta, plat pari jagnjadi i konta da je to posao koji radimo za Bošnjaka. Čuvajte se, glavom mislite. Dušmana koji je jednom došao da te ubije, spreman je ponovo to raditi. Nije se pokajao, nije to obje došao, tako mi je Allah.